Idée où il y a créé dans nos fondations na yo. Tu bana ozwele yango wapi. Te eza déjà nga la kola de bongo. Bato ba ebenga ba emke na moto na sangsa bato na kabola te. Ngala RM donc, il y a Fondation RM, Rodrigo Maemba. Lui c'est mon ami, mon frère. Respect belé pour nae. Fondation RM pour gagner. Ah, oui, que gagner. Message pour l'équipe na bino. C'est bonne chance. Bonne chance. Ah ouais, bonne chance. Bonne chance. Entre famille Bekapa et Fondation RM. C'est quoi senti ndeni na bio to? Et uti musika biwana. Et uti musika balo barate. Pour profiter une fois de plus, félicitations à l'équipe RM Maemba. C'est pas facile de convaincre Bekapa, Kobetana Bekapa. Il est... Oui, famille la Bekapa comme tu le vois. Ah ouais. Oh, ils ont loisir et ça leur a bien remonté à l'événement boy. To betika entre biso na biso. Quand on parle de Congo, biso union surtout de Congo. Bonjour la famille. En plus anniversaire de l'eau quoi. Donc on est là pour lui. Donc c'est bien. Merci maître Mike. Ouais. Merci, joyeux anniversaire n'a pas la ultima heure. Epa, essas atividades são importantes porque a vida já é muito séria e esse ambiente faz bem para as pessoas se aliviarem, tá a ver? Então eu gosto disso. Rodrigo Maemba, félicitations. Parce qu'on a bougé, famille avec un là, moi, pas cher. Ils sont au bout de ma femme. Sauf qu'il y a un mec qui nous mettait, ils sont séqués. On est une organisation, professionnalisme. Bienvenue très chers internautes ici chez Angola Ultima Heure avec Silène Baofeta. Babilo tokutami na kati ya camp da Radio Nationale de Angola. Ici kanini oyo Fondation Rodrigo Maemba basangani na Ujba Congo. Bayoko s'amuser na kati ya terrain ya camp da Radio Nationale de Angola. Tolanda nini mouvement na biso zoleka na nga 4 sentiments na bango joie na bango komona ndenge bazo jouer vraiment et ça bien fort. To comprendre que baza vraiment na kati ya enjoy quoi. Compris tokota siko na ndenge kati tozo ba interview moko na moko to na sentiment na bango par rapport à match ndezo lekela. Allô.
Fica mesmo. Como o que dentro de mais caro? 8 Nunca disse, não, mano. Eu que mamão. Foi assim. Não, esse Armando não é aqui no Rio. Eu falei, mandar jogar tira a bola. Ô Gilberto, s'il vous plaît. Pero se atrasó. Des touches. Manda a bola, bate aqui fora. Não, assim pode jogar, joga assim. Sim, vou levar no carro para Também passa a bola sair quando bate a mesa, né? Bom, agora aqui. Máscara, já! Chuta! Sai ainda, deve ter mais chance no quadro. É golo! Chuta, papá! A gente vai já. Passa! Essa chega com os minutos. Bloqué, papa. Já, valeu. Vamos perder.
Gaselo longa pembeni na fumana. Beka na simawa. Belle Maya apôtre. Ok, toza lelo na Abel Maya apporte à jouer na kati ya Fondation Rodrigo Maemba. Tu as ba match na kati zo lekane ni sentiment na ma joie wana poto mo bimina ya et le mo moi tristesse bo pola. Bon, dès un match na silité ndeka balobara ko mener et ya ko gagner tête bazo mener. Dès un déjà dans match na silité. Dès un ou ba Congo dès bino 1. Ouais, ngala RM donc il y a Fondation RM Rodrigo Maemba. Lui c'est mon ami, mon frère. Respect belé pour nae. Ok, un mot pour l'équipe pour gagner. Bon, balobi bien un match amical, vers amical. Ce qu'on a moi ko vanda, moi ko lia, moi ko mela, nandenga kimia, mabe moteza. Kitoko sneti na film. Toko tasiko nandenga ka. Toma mususu su ye sur Rodrigo na kati ka Fondation Rodrigo Maemba. Boa tarde. Boa tarde maman. O bimeli mbangu boeli kambuni. Tu pas miti. Oui, bika ba terrain muke un peu souffle. Faut te garder souffle dans pour la deuxième mi-temps. C'est là, sur na terrain muke za un peu souffle, bon na terrain munen. Na terrain munen espace est belé. Au tambola, terrain muke veut dire faut qu'il marque tout le temps. Bon pour la combien la carte? D1 pour la D1. Bon pour la D1. C'est une équipe qui a gagné. Tu as dit que c'est un match amical. Tu as dit que non, biso Fondation RM tu as gagné. Ah, vous avez dit que vous avez gagné. Message que c'est pour une équipe Nabino. C'est bonne chance. Bonne chance. Ah ouais, bonne chance. Bonne chance à Fondation Rodrigo Maemba. Tu vas mettre Nabiso. Ouais, bonjour la famille. En plus, anniversaire de l'eau quoi. Donc on est là pour lui. Donc c'est bien. Merci maître Mike. Ouais. Merci, joyeux anniversaire na pas la ultima hora. OK, to ko njaka ta interview na biso to me ko kota na ndenga kati to zo su bato ba na kati. Pe belé ba permis na mo Rodrigo a permis. Mas eu acabo de ver a tua língua de saca. Todos vai é. Não, tem lá. Na peça verde. Gol, Coqui. Boa tarde, pai. Ta caméra ngoko. Bon dia. Bon dia. Ça va? Oui, ça va bien. Bimi na pema makasi. Non. Tout beta balé maman, balé la bon photo, ka la pema. Mais ngolo baté qui na lembi. Tellement ba joueur basé belé, faut donner l'espace à tout le monde. Voyons, on a payé mon métier maintenant aux zones. Mais pour profiter une fois de plus, félicitations à l'équipe RM Maemba. C'est pas facile de convaincre Bekapa, Kobeta na Bekapa. Il est... Oui, famille la Bekapa, comme tu le vois. Ah ouais. Donc, il y a des anciens amis, Master Cédric, à Paris, tu as au Canada, au Canada, c'est là 23 ans, il y a Mikolo, tu as au Portugal. Donc, il y a plaisir, quoi. Plaisir trop.
Une fois de plus, félicitations à l'équipe qui nous a reçus. Les initiatives m'auraient bien. J'espère que nous allons encore continuer plus. Par la Mambouyaba, les activités Moussoussou, fait social, on est là pour aider. Donc c'est bon. Ok, un message pour l'équipe au gagner. Bon, jusque-là, que les meilleurs gagnent. Et sûr et certain que ça va être bien cap. Bon, c'est déjà connu. Ok, bien capté. Falta! Bon, c'est parce que nous sommes entre des amis, des frères, dans une confraternisation entre famille Bekapa et Fondation Aérienne. Et où tu musique biwana? Et où tu musique balobarate? Et où tu musique mettre back sur la sebina bima? Nagendozo sumususu, mususu yasus. Oh deuxième donc mususu yasus. Yasus. Si to sangani si bami, to colle ensemble, marqué comment se dit? Cours. Falar em português, eu vou interpretar. Conforme cada tem o seu compromisso profissional, razão pela qual não temos tido mais jogos de gênero. Mas hoje decidimos unir as equipas, os amigos do RM e os amigos do RM também, ele faz parte da família BK. E estamos aqui para comemorar isso, não termina aqui. Aproveito já a todos presentes convidar que depois do jogo temos uma confraternização na Rua 11, na Casa da Zita. Na Rua 11 depois. Começamos ainda no Capolo. Sim. No Capolo, lá onde vamos vos receber. Okay. Depois vamos avançar na Rua 11. Depois ainda temos na Licho. Ok, então vamos juntar o útil ao agradável. Não tem como. Ok, então como o convite foi feito pelo IRM, nós também da nossa parte tínhamos organizado algo, então vamos começar no Capolo, depois Rua 11, depois nós vamos a Licho, né? Ok, então esse é convite aberto para todos. Por aqui só estamos entre amigos e irmãos. Ok? Tá, muito obrigado. Ok. Depois de 5 gols, pode entrar todo. Eu quero ganhar. E falta 5 minutos. Eu vou entrar vocês todos. Não, vamos marcar. Não, espera um pouco. Já paguei ali. Ele foi me montando. Ainda vai entrar uma pessoa. Eu vou entrar. Onde você vai me iluminar aí? On va mettre déjà. Ok. Vamos te ver. Vai, Tuti, vai. Vamos,
Não temos segurança na baliza. Baliza mesmo, não temos segurança. Zongi sabale sima. Oh, arbitre, ce match est tellement bas, zongi sabalo sima. Présent, Chéribo. Chéribo, tu dis le numéro 3. Filmé à bête à faute. Frère du ballon filmé. Soko lembi osalinga sini nakona. Vamos jogar amanhã. Sim, 7h30. Très chers internautes, nous avons vu comment match de canon makasi leki bien makasi venda rien à dire nande ka ya amical pe kande zalaki Fondation Rodrigo Mayemba les millionnaires ne bauti ko gagner pe bauti ko gagner ou ba Congo to monde leki lakini nakati pe to ko taper bo zo appelle sous loisir nande ngakati bo mona pende bat ba oliande bat bazo s'amuser musique et ça moi genre quoi.
chef, grande chef. C'est lui le bizarre avantage en gros. C'est qui répond à vos bondis. Série, Baba Negi. Tous les techniques, ils opposent avec la force attaque. Moi, quand je jouais à la Fondation Rodrigo Maemba, les millionnaires. Papa, bonne tarde. Bonne tarde. Ça va? Ouais, très bien. Sentiment, non, comment on a des mouvements où tu connais que là, pour gagner les sous, c'est ça, l'on ouais, ils ont loisir. Et ça leur a bien comme on a des événements. To betika entre biso na biso. Quand on parle de Congo, biso nous sommes tous à Congo. Mais biso donne compte sa fondation RM, Oazali Passa, frère. Mais match l'équipe vraiment bien décapé nous besoin rien à dire. Par rapport à l'organisateur, il y a match OM, le bani ne quoi copier ces messages, ne quoi copier ces reconnaissances, symbole, ou ana mutazo idée au penda ya osala match amical, loisir moka boisa. Et puis ça la ma penza pas trop ana Luanda. Ouais, et ça le maramingi. Ouais, tout le temps sommes na match. Wana za frère, ingénieur bravo Ayebi. Quand on parle de Rodrigo Maemba, mon maman il au Talambote, wana Jimon. Bandi na yebo mwana tito komi boy et ça li bien en plus ça ça makila pena oh ba nous surtout ba yebi quand on parle de boss Rodrigo Maemba c'est que makambele kaka bien message ne compte pas Rodrigo Maemba te a considérer ninga zalaka a changer te pour biso to lingela ka bongo pour nabino Maemba a mutu moko aza exemplaire abatu aza mutu moko alinga atero kabola ya linga séparation te asangisaka batu nyonso surtout aza vraiment mobile camp à Radio Nationale tout le monde qui peut Jay pas là qui est présent tous au moins à venir par rapport à match sur les KNDN. Boa tarde Jay. Boa tarde, hora viva, aqui fala o Jay Mano, é que é o ministro da cultura. Ministro da Cultura, sendo ministro da Cultura, estiveste bem presente dentro da manifestação onde se passou o jogo amigável da Fundação Rodrigo RM com os Bakongo BK. Qual é a palavra que você podia dar sobre o jogo, como é que passou, qual é a equipa que você viu que ganhou, qual é a equipa que você viu que jogou bem, está mesmo no ponto?
Bem, as duas equipas estiveram excelentes, mas a equipa do Rodrigo, onde também faço parte, ganhamos, vencemos. Epá, essas atividades são importantes, por quê? Porque a vida já é muito séria e esse ambiente faz bem para as pessoas se aliviarem, estás a ver? Então eu gosto disso. Yeah. Gostas disso? Gosto disso, gosto disso. Já vivemos muitos problemas, então esses momentos, estar com os nossos, é muito bom. E qual a mensagem que você poderia deixar pelo RM, o Rodrigo Maemba? Bem, é uma pessoa dedicada, é uma pessoa super dedicada, visionária, então é só continuar com essa atitude, essa postura, indo melhorando, que Deus é justo. Se Deus é justo, quem trabalha merece ganhar. One, é muita força para ti. Muita força, certo. Sabemos que nós humanos somos tanto ingratos também, às vezes, né? Chegamos a ser ingratos mesmo pela pessoa que nos ajudou, que nos pôs assim em conjunto, em grupo, para nós participar num jogo amigável. Pode ser qualquer tipo de coisa, mas que seja só amigável. A maioria dos humanos somos bem gratos. E imagina só, vendo esse todo o público estando aqui, a maioria que estão aqui também jogaram, qual a mensagem que você poderia deixar neles para que amanhã não possa haver ingratidão? Bem, a ingratidão é algo que nunca vamos conseguir controlar. Certo. O diabo lideram tudo. Também podemos controlar. Não. Nós conseguimos controlar em nós mesmos, não em outras pessoas. Podes dar fortuna, podes dar felicidade para toda pessoa, mas quando é para ser ingrato vai ser sempre. Mas o que eu posso dizer é termos mais empatia. Amor paga-se com amor. Pelo menos quem te ama devolve o amor com amor. Pelo menos isso, porque eu sei que as pessoas ingratidão, isso nunca vai acabar. Yeah. Certo, Jay. Muito obrigada. Agora a última hora agradece. Muito obrigado. Estamos juntos. tozala na bongo bolingo elongo eleki bolingo eza te. Rodrigo Maemba, félicitations. Parce que pour nous bouger, famille avec un peu, moi pas cher. Ils sont au bout de ma femme. Sauf qu'il y a mes mouvements, ils sont c'est que mon organisation, professionnalisme. Alors, félicitations pour la vie. Angola, qui m'a continué votre travail. Il est bonito, la caméraman est bonito, pas j'ai encore. Obrigado, obrigado. Internautes, tozana ye moko Rodrigo Maemba RM, babi immortel. Tozana moko millionnaire, les millionnaires RM Rodrigo Maemba. Alors ye moko pèse la concernant match d'organisation na ye concernant idée ezwa wapi azwa wapi fondation tobi keza fondation ya lisungi pona ko aider ba orphelin ba orphelinat pe bana bato bazozanga kwa ba veuve. Boa tarde, Rodrigo. Boa tarde, Silene. Tudo bem? Tudo, contigo. Comigo está tudo ok. Rodrigo, ide eu creio na fundação na tu ente bana ozwele yango wapi? Te eza déjà ngala kola de bongo. Bato ba ebenga ba emke na moto na sangsa bato na kabola te. Yango moni pono zo monde o bato na so ba ya il faut ça moto moko za na bato bien. Donc merci beaucoup na bato ba yaki. Bah aider biso to beti match bien famille la backup merci beaucoup boza tellement belé vraiment c'est son meilleure famille dès tous arana ba na ba poto dès tous arana ba donc franchement merci beaucoup un grand merci à Abel Maya apôtre Fula patron merci Napoyo Magoto Ratebi donc ben ça va Abel Maya Azoki Kutu Azoki mabeti danger ba remerciement na yo na bato ta mususu batia ko maboko bozana bango batia ko ba idée te bazé belete Manuel Pova mokonzi mambia wana awa c'est un peu la germe d'Imban Sarkozy depuis Paris
mon grand frère propre, SDP, petit frère Nanga Diego Maemba, champion, junior automatique, Ilo Talambote, Jimo, toujours Makambo, Maïmoute, Guilin Unitel, Jido Goga, donc il y a Palin, Kassenda, Total Subana, Nathalie, Commanda Wafutoka, Manix, Ziko Jijimo. Comment on a match où tu colles les sentiments, nous poussons à me pour la moi. Sentiments comme on a match où tu colles les cas, pour gagner 3D. Tu gagnes bon. Ils ont 10 à 7. Match amical, et comme tu l'as pas 10. Parce que ça foot saleté, c'est que biso, mais tu remercies, bah peine à jouer bien. Koki penza ça va excellent. Parce que bakuta nika na bateau yo, bakuta na bateau ba betara bien, bateau ba betara bien, bateau ba professionnel parce que biso to betaka moi trop. Donc to sale penza kitoko yande na dans le bas. 2024 makambo bien zali. 2024 makambo zali bien. Ba bezo pesa be ba voyage. On a pu savoir non kaka tu kaka ke mutala mwana ni na ye bakisele kama billet kama ni na ndenge kaka ya normalité ce que zali c'est ça la famille parce que lobi to ebinente donc un grand merci na ba oyo bazapi ba vie na biso obiso pe to landa banzela na bango sans oublier Blanchard Kadhafi obi grand prêtre. Il faut boire avec grand prêtre Blanchard Kadhafi, Val. Grand prêtre Blanchard Kadhafi, Val. Il est trop fort, Val. Il y a un conseil, il Serge Tata Kibokolo, il y a Paulo de Santo, il y a Javel Lopez, parce que na sala marambo Javel Lopez penza Anzimara ko edengai azala présent yo poza la représente donc Javel Lopez na bossa suna na bossa ni noko judoka loyalo donc Paulo tout dans le sénateur Paulo tout grand prêtre sénateur Paulo mais na souka Blanchard Kadhafi Val grand prêtre et pour na équipe Angola ultima hora o batika jamais na vie to Angola ultima hora on a une psycho tout à l'heure pang plus pang est égal à pang donc il y a sa famille le choix est clair entre frères na ami na préféré na frère talaka ye asolana madame nanga bana merveille kaseviko madame nanga bébé qui est marié 15 ans 15 ans ah oui maman la remerveillée je t'embrasse depuis l'Angola bientôt on sera ensemble madame ma femme merveille kaseviko il y a RM toujours bon on est ensemble c'est redougo même RM on est ensemble toujours.